proljećni festival naše crkve Vaskrsenja Hristovo i folklorne grupe Sokol. Molim vas za malo pažnje. Moje ime je Tatjana i ja ću danas voditi ovaj predivni program. U ime naše crkve, sveštenika oca Srđana Veselinovića i naše grupe Sokol želim da vam se zahvalim na dolasku i učestvovanju u našem programu. Nešto malo o grupi folklorne grupe Sokol. Folklorna grupa Sokol je jedna od najstarijih folklornih grupa u Sjevernoj Americi. Osnovana je 1962. godine i kroz pjesmu nastoji da kroz igru i pjesmu očuva narodnu tradiciju među Srbima u Čikagu i Sjevernoj Americi. Uz naše kolo srpskih sestara, hor Stevan Mokranjac i nedeljnu školu, naša grupa Sokol spaja mlade sa željom da održe svoju vjeru i podijele svoju kulturu. Danas na programu imamo 21 nastup, hvala vam svima što ste došli i nadam se da ćete po završetku festivala da nam se pridružite u crkvi na jedno divno druženje. Dragi naši gosti, moram da istaknem da su roditelji nedeljne škole, predsjednik nedeljne škole i posebno naš koreograf Nikola Krčevinac jako puno truda uložili da bi se ovaj festival ostvario. Molim vas za jedan veliki aplauz za sve učesnike i sve. Kao što znate, jedan dio programa je takmičarski i ja bih samo da predstavim sve članove žirija koji će bodovati takmičarski program. Imamo Snežanu Grubišić, Bata Mačević, Dejan Istraković, Darko Kukutin, Vedana Dinović i Ivan Četković. Program otvaramo sa Sokol, folklorna grupa iz Čikaga. Oni će da nam igraju Šumadije i Pomoravlje, igre iz centralne Srbije, koreografija je Dejan Trifunović i umjetnički rukovodilac je Nikola Krčevinac. Uživajte!
Jovana Stanojević, Đorđe Petričević, Sara Vučić, Milica Videnović, Aleksandar Gligorević i Sara Subotić. Oni su naši maturanti. Ove godine završavaju